Nshuti bakunzi ba Gitangaza TV turabasuhuje. Nkuko bisanzwe iteka kuri Gitangaza TV tuba tubafitiye ibishya bitandukanye. Uyu munsi tubafitiye noneho umunyamakuru ufite impano idasanzwe cyane. Akorera radio yitwa Ngwaje Imbavu. Akorera radio yitwa Ngwaje Imbavu. Nshuti yanjye aho uri ndagusaba gukora subscribe, comment ndetse na share. Kandi ndabizi neza nawe uri buze guseka. Aha, tugoye kaza kuri Gitangaza TV. Murakoze. Watangira wibwira abakurikiranye Gitangaza TV? Abakurikiranye aya makuru mugiye gukurikira muri aka kanya na makuru aca kuri radio Ngwaje Imbavu, akaba ari amakuru mu mateka agiye atandukanye mu bihugu byo hirya no hino ku isi, ari na hano iwacu mu Rwanda. Mukaba muje kuyagezwaho na Witije Viator. Reka makuru muyatega amatwi muyakwanje kubasuhuza. Butugeze mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mu buryo burambuye mugiye kuyagezwaho na Witije Viator. Amakuru tuyatangirire ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2018 nibwo perezida w'Ubushinwa yasesekaye mu Rwanda. Perezida w'Ubushinwa akaba yarabisikanye na perezida wa Mozambique, dore ko perezida wa Mozambique we yaramaze iminsi ibiri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'Ubushinwa yaje kuhahura na minisitiri w'intara y'Amajyepfo y'Ubuhinde, ubwo ku munsi ugira kabiri biriwe mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera bakihagera bahaganiriye ku byerekeranye n'ubukungu n'iterambere u Rwanda rugezeho, cyane cyane bibanze ku bijyanye no kwiyongera kw'ibinyabiziga mu gihugu n'ikorwa ry'imihanda mu mujyi wa Kigali ari no mu yindi mijyi yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nabwo baje ku kibazo cy'indege nini cyane yifuza gusura u Rwanda muri iyi minsi, kandi iyo ndege ikabitagwa ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe bitewe n'ubunini bw'iyo ndege. Perezida w'Ubushinwa akavuga yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo kikorwa mu karere ka Bugesera ari cyo kibuga gihagije cyakagombye gukorwa byihutirwa. Perezida w'Ubushinwa yise akora ibishoboka byose atera inkunga u Rwanda yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo kikorwa mu karere ka Bugesera mu by'agateganyo cyakagombye kuba cyaruzuye mu mwaka 2019, kandi cyaramuka cyuzuye akanyarukira muri Kicukiro ku bitaro by'Abashinwa biri Masaka, kuko biriya bitaro by'Imasaka bidahagije. Biriya bitaro akabyagura bikaba bigare, ndetse n'ikigo cy'abanyeshuri gihari kikubakirwa amashuri meza, kandi ayo mashuri akazaba yubatse mu buryo buhagije. Ari nabwo azashyiraho ishami ry'umuhanda wa kaburimbo uzaca Nyakarere ukagera Kabukuba ukazenguruka ukajya guhuza icyo kibuga cy'indege cyo mu karere ka Bugesera. Ibyo byose byaramuka byuzuye, iyo ndege nini cyane yifuza gusura u Rwanda ikazaba ari bwizarusura yerekeza mu karere ka Bugesera, aho minisitiri w'intara y'Amajyepfo y'Ubuhinde we yari yiriwe mu midugudu 3 yo mu karere ka Bugesera. Yasanze y'ubukene bukabije cyane. Ku mpamvu y'ubwo bukene yasanze mu karere ka Bugesera, yahise abatera inkunga z'inka zisanga 200 zo gufasha abakene bo muri ako karere ka Bugesera. Tubibutsa radio muteze amatwi ni radio Ngwaje Imbavu, ivugira mu Ruhavu rw'Igihori kumvikanira mu mwate w'isi. Amakuru tuyakomereze hirya no hino mu mahanga twumve uko byifashe. Intandaro yo kutumvikana na Osama bin Laden n'Abanyamerika. Abanyamerika bishyize hamwe n'ibihugu 16 ku isi byubaka ama-etage. Igipande kimwe cyari kigizwe n'ama-etage 120, ikindi gipande kigizwe n'ama-etage 120 mu bujya hejuru. Amerika ikagendaga yirata mu bihugu byo ku isi ngo nicyo gihugu gikomeye cyane, bitewe yuko ari cyo gihugu cyari cyubatse bigaragara. Osama bin Laden katarigeze umushimisha na gato, bitewe yuko ari umuyoboke w'idini rya Islam. Osama bin Laden akaba yarahisaga ibitero muri Amerika mu mwaka 2001 mu kwezi kwa 9 tariki ya 11 akoresheje amagini ingabo ze z'ibyihebe. Ikinyamakuru cyanditswe n'umushinga Al-Qaeda kirabaza ati ese uyu mugabo w'igihangaje ku isi hose mu batera ubwoba ni muntu ki? Uyu mugabo w'igihangaje ku isi hose mu batera ubwoba ni umugabo witwa Osama bin Laden, abeshi bakaba bakunda kumwita Rahaben. Akaba yaravutse mu mwaka w'1958, akaba afite ubwene gihugu muri Arabia Saudite.
ise nawe akaba yitwa Mohamed, akaba yaravukiye Yemen muri Aziya kugira amafaranga menshi cyane, byabiri ingabo z'ibyihebe zinyanyagiye isi yose. Ise wa Osama bin Laden Mohamed akaba yarayoye mu nzu z'intagondwa zari zarubakiwe ibikomangoma byo muri Arabia Saudite. Osama bin Laden yagiranye n'ikinyamakuru cya Tanzania yuko kugira ngo yinjire mu bwami bw'ijuru ari ukurimbura abanyamerika bava bakagera. Uwari umunyamakuru mu rubuga rw'imikino mu Rwanda yari umunyamakuru yitwaga Karinda Viateur, abenshi bakaba barakundaga kumwita Wanyeganyeze. Umugabo wabanje kugera mu kwezi kw'isi ni umugabo witwa Widagarina ukomoka mu gihugu cy'Uburusiya, akaba yarakoresheje amasaha 6:45 kugera mu kwezi, kugeza ubwo yigishije Umunyamerika akaba ariwe yaje amena ibanga avuko mu kwezi byifashe. Umunyamerika ageze mu kwezi isi ayibona hejuru ye. Kujya mu kwezi yaratereye no kugaruka ku isi araterera. Atanga urugero rwumvikana ati ni nk'uko iyo uhagaze ku isi ntabwo ushobora kumenya ibibera ikuzimu uretse ibibera mu kirere. Umuhanda wabanje mu Rwanda wa kaburimbo ni umuhanda umuturuka Tanzania Buganda, karabanje mu ntara y'u Rwanda y'Uburasirazuba Kibungo kugeza bwese winjira mu mujyi wa Kigali. Aya makuru mwagezwagaho na radiyo Ngwaje Imbavu ivugira mu Rubavu igihori kumvikanira mu mwate w'isi, naho mu cyumweru gitaha kamwagezwagaho na Witije Viateur. Murakoze cyane Uwitije Viateur, urakoze cyane gutaramira abo kuri Gitangaza TV. Tubashaka kukubaza, iyi mpano umaze igihe kingana gute uyifite? Guhera 2001. 2001 nibwo amenye ko ufite ino mpano. Hanyuma aya makuru uyafata gute, uyamenya gute, ese bigenda bite kugira ngo ubuyazi? Ni ukuyakurikirana. Ufata umwanya ugasoma, ukurikirana mu radio, ubigenza gute? Ntabwo sikutara amakuru. Ntabwo mbizi, nyine dusobanurire uko bigenza. Ibanga ry'umutara amakuru kugira ngo azageze kuri radio yiwe. Ariko bizasaba ikindi kiganiro. Urumva ko nta kibazo n'ubu ngubu watubwiraho gatoya. Ese ukoresha irihe banga kugira ngo ube nyine igize? Ibanga zingombwa kuri mene. Urumva wowe wagize televiziyo kugira ngo uzagire ute uzakusanya amakuru hirya no hino. Uburyo uyataramwo rero abantu nabo bazajya bagenda bayakurikirana mu buryo uzajya ugenda bagezaho ibintu bigiye bitandukanye nk'uko Ngwaje Imbavu ugiye kugira ute ubanyereka. Noneho se rwose impano yo kuba iriya jwi wari kuye kugira ngo ube warabyize? Byejwe cyo narabivukanye. Niryo wavukanye, ntabwo ugeze uca mu ishuri ry'itangazamakuru? Ntabwo nigeze nigana. Ubu niko kazi se ukora cyangwa biba bimeze? Niko kazi. Ubu umutangazamakuru ku rwego ruhe? Imana yatara. Ni ku rwego rw'isi, ni ku rwego rw'akarere, ni ku ruhe rwego? Ayo nshoboye gukura yose wumvise ko no mu mahanga ngerayo. Naho ugerayo? Turagushimiye cyane kuri Gitangaza TV. Wabwira abakurikiranye Gitangaza TV bagakora subscribe? Ubwo wanzanye mu rurimi nazi kandi mvuga Ikinyarwanda. Wowe uvuga Ikinyarwanda? Ni ukuvuga ngo kora subscribe gusa. Inshuti bakunzi ba Gitangaza TV, turabashimiye cyane. Nk'uko mubibona rero, uyu ni umutaramyi rwose ku rwego mpuzamahanga, abafite amakuru yose kandi aba yakurikiranye, ni umuhanga cyane, aradutunguye rwose kuri Gitangaza TV. Turashimiye abakurikiranye ino video yiwe, turabasaba gukora comment, share, subscribe kuri Gitangaza TV. Turabakunda cyane.